rimanuka ijuru rirambwira ngo uje gusengera ku mupaka wa Kagitumba, usengera n'igihugu cy'u Rwanda. Ngenda niyo kaka turashu kuri ruwa ngongera ku Barundi. Ugiye gasha nari maze kumenya Karundi gatoya, ni ngaha imbere gatonyisha ndiko ndagaruka ngaha bandanya ngera no kuri ruha kuri frontiere ya bene datariya Abanyarwanda bazakubaza ibibazo ariko data yabagiriye neza, bazi gukora akazi tibagira mu ndege nke kandi nabo bazasuzugura habe nakana kuruhinja bazama akabaza bite byawe. Nimumvaga mbabwira makuru Imana niyo yagutumye neza nimuzamure nimuvuge ngo haleluya haleluya haleluya. Nari ndarabivuga igende kuri social media ntabwo ari bibi ni byiza, barambwira ngo uzane ibyangombwa, ndabwira ngo ibyangombwa ni ko ntazi ibyangombwa, baramaze urumuke nandi niko mukongomani leta carte mbereka carte pour citoyen laissez passer ya 3 jours ni pendo na Bibiliya, ndababwira ngo kama ni byangombwa joyi. Warumumbaza yamaseka ansengiriza uwabo, namubwira ngo ayo niyo makuru Imana yantumye mu gihugu cyane kujya kugisengera, mvuye mu bibogobogo none ga Imana yambwiye ngo uje gusengera igihugu cy'u Rwanda muteze imbere. Bama bavuga nabonye ngo hewe ngo mureka gende gatambuka laissez passer ya 3 jours amezi 18 na Imana igiye gutabara umukobwa witwa Joyce wo mu Mutara. Nimugire muke haleluya haleluya haleluya. Yarageze ko mu myaka 40 kanibiri cyangwa ni 3 yarakuze no mu gahanga kiwe warakareba kareba Joyce ukabona gahanga gatangiye kukugira kibintu bijanye n'utuntu nyine kutumuntu kuze yame nawe Imana igutabara uyu mugoroba wonone niba murikire mu izina rya Yesu. Imana ibatabare itumye umurunzi hano ko turapasa ibintu. Navuze ngo nimushaka kubaka nawe Imana igirite igutabara mu izina rya Yesu. Reka dutange haleluya. Gira mvuge Joyce gatoya ngaruke kuri topic. Nimuheze Imana cyubahiro. Haleluya 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 haleluya. Kima hai prine vai longi dunia tulimo inayumba kama mlevi. Dunia inayumba kama mlevi. Dunia tulimo inayumba kama mlevi. Dunia okay, inua sauti tugonge mbingu. Dunia tulimo inayumba kama mlevi. Dunia yumba kama mlevi. Dunia
amashi twese. Haleluya, haleluya. Turashimira umushumba madame we n'abana n'abapasteri bose mukorana n'abadamu banyu. Komera Imana amashi. Amen. Turashimira abagize inzego z'iri torero mwese n'abakristo. Imana ibahe umugisha. Amen. Komera Imana amashi. Turashimira abakozi b'Imana bari aha mwese mu nzego zanyu mukoreramo, ari urwego rwa mutualite no kumazamuka no matorero no mu miryango. Hariho wa president b'imiryango barahari, hari abaperezida b'abanyabyinshi b'abasegege nuko barahari. Abo nabo ni abantu bakomeye cyane. Nimugere mutya sikia muzamuvu ko ndiri watata ulia wazazi nao filio watoto Ulia wazazi nao filio. murashari muri korali nimuzamura ibiganza sema hey hey. Ndashaka uyu munsi dusezerane kandi koga narangije kubashimira kandi biri nkidamu ndanabwiriza umwanya mutoya nimara mbasengere nimara ndirimbe nimara nje kuryama ejo nzaje mu bikorwa. Nimugere muke ejo nzaba ndi kuri TV ngiye gutanga ijambo ry'Imana hanyuma n'indirimbo zanje zishire kuri televiziyo y'abavuga butumwa hano muri Nairobi. Umaze kubimenya wagize gute wakoze. Sindi umuntu wo kureba hano no kureba kure. Nimugere muke hanyuma abatanzi mwese nitwa Matayo nta mahizi Muhoza. Ndi umugabo Imana yagiriye neza, afite umudamu umwe n'abana 7. Nta Imana itakoze. Ibirenzeho Yesu twese yaturinze twaba turi bazima, ariko mfite ibyishimo byinshi. Ubu mfite umukwe. Atukuzwe Yesu. Ukipatwa na shida baba elekea Yesu. Ukipatwa na shida baba elekea Yesu. Sikia, ukipatwa na shida baba elekea Yesu. Aya, ukipatwa na shida mchachake mfu. Ukipatwa na shida iya elekea Yesu. Aya, Ukipatwa na shida iya elekea Yesu. ukipatwa na shida baba elekea Yesu. Makofi. Ukipatwa na shida baba elekea Yesu. Ukipatwa na shida baba elekea Yesu. Ukipatwa na shida baba elekea Yesu. Muzaje mba training igisirimba izindi namwe mu training, ariko ndazo mu training ari sebeni dijuru na Matayo ni tayari, ari korari ndazihimba nganapanga n'amajwi yose kwa rani. Nimugere muri uri yaranze cyane. Reka twishyire muri topic. Turacyari ahandi mu gitondo twaganire kuri topic ivuga ngo murinzi we hangana n'ibibazo. Mulinzi ya topic y'igiterane. Ubu ndimo ndatira conclusion. Turasoma ibindi bitabo turongeraho kimwe. Ibyakozwe n'intumwa 16 25 narangiza kandi byakozwe n'intumwa ahandi twasomye kuko sinahavuze naho ngiye guhera kuri Pawulo. Ndamukunda uyu mugabo sinogera ndahavuze ningaho mbajanye nk'ideni ndakurahiri. Amen. Nabonye mukecuru bari Imana ishimwe cyane. Hari umugabo wavuze ngo atanze ituro ariko ngo ibintu 7 bya Sadoki ngo mbivuge. Uraza kunsanga mu icumbi mbiguhe. Amen.
byiza n'umunyeshuri mwiza ushaka gusigarana ubutunzi bwa teacher. Hari umuhungu wo kuri Goma yagaza yandika amatopike ya ba Munongo n'abandi. Umunsi umwe aje Australia yigeze abana umushemasi amaze gushika kwa mushiki wiwe ikanisa umuzungu yari ayoboye n'iryo mushiki we sengeragamo. Ngo amare kuhagera umuzungu agira akazi kenshi abaza abakristo ngo se nta muntu wo muvuga butumwa hano. Buriya umuntu w'amanyama ni mwiza. Muzavuke mwese mu muryango ndi mukabibizeze. Hazabe mu bantu w'amanyama. Uwo mudamu yamavuga ngo afite umuvuga butumwa ukomeye kandi ngo avuye muri Kongo. Arahanga ati nida ati nguriye babaramuzanye. Akubita muri topic imwe za zindi yagaza yandika atigeze nategura. Muzungu ahita avuga kuva uyu munsi ubaye revera urusengero jewe nije mu mishinga. Aho uzakirira ndi wo hamenye. Tusoma amagambo y'Imana. Ikaze gusoma. Ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga. Paulo na Sila wakaomba. Baririmbira Imana. Sukuma injili. Sukuma. Umuriro. Imbohe zirabyumva. Wafungwa wakasikia. Uwo mwanya saa hiyo habaho igishitsi cyinshi. Kukawa tetemeko kubwa. Imfatiro z'inzu mpaka milango ya nyumba ziranyeganyega. Sukuma injili. Inzugi zose milango yote ziherako zirakinguka. Iminyururu ya bose iradohoka. Amen. Jakozwe n'intumwa 28 ugeze ku 11. Sinogera ndahasoma. Gira nama ninjira mu ijambo. Nukuri kose. Ayiwe data we. Imana ishimwe ko yabazanye. Narimba kumbuye. Soma. Dusome mu izina rya Yesu. Hariho amatabaza menshi mu cyumba cyo hejuru. Katika gorofani. Aho twari duteraniye. Hapo tulikuwa na mkutano. Umusore witwaga Utuko. Kulikuwa kijana ambaye anaitwa Utuko. Yari yicaye mu idirisha. Alikuwa kiketi dirishani. Arasinzira cyane. Naye akasinzia mno. Nuko Paulo akomeza kuganira amagambo menshi. Akaendelea kubashiri maneno mengi ya Mungu. Biratinda. Naye ikakao. Utuko arahunyiza. Tuko akaingia usingizini. Ava mu cyumba cyo hejuru. Akatoka kwa gorofani ya juu sana. Aragwa. Sukuma. Basanga amaze gupfa. Yego. Baramuterura. Amaze kugera gute? Amaze gupfa. Erega n'ibyapfuye bigomba kuzuka. Iyo wabaye umurinzi ugomba gukubita iki guhangana n'ibibazo. So murangize da. Paulo aramanuka. Amwubama hejuru. Amubarara hejuru. Aramuhobera. Akamukumbatia. Ati. Sikia. Mwiboroga kuko ubugingo bwe. Mureko kula sendulu mukubo ubugumana bwage. Bumurimo amen. Amen. Ichara. Ndamukiriza umuntu mwicaranye. Umubwire ngo mu buzima bwa ukomeze uri umurinzi. Nico gituma zacanga ushima. Nimusamure. Nimuvuga ngo haleluya. Haleluya, haleluya. Igice cya 16 kirimo amagambo akomeye. Ndashaka kuvugamo amagambo 3. Nimuheze Imana icubahiro. Nimuvuga ngo haleluya. Ijambo rya mbere kirimo umudamu witwa Lydia wa Tuatila. Utigeze usinzira mu buzima bwiwe. Yakoraga ibintu bibiri. Icyambere ngo yakundaga amasengesho. Icyakabiri ngo yari umucuruzi ucuruza imyenda yambaraga abami y'imihengeri. Reka nkubwire mu buzima bwawe bwose tukabura icyo ukora. Arangije gukora icyo gikorwa 16 murongo wa 13 ngo kulikuwa wanawake wengi lakini katika wanawake wengi hapa kufunuliwa mwanamke mwingine isipokuwa tu Lydia. Nubujara abakobwa 5 n'abahungu 5 tukagira n'umuntu n'umuzareka kugira ishurirwa. Kudashurirwa n'indwara iruta sida. Kanisani wengi wasemwa ni wa Kristo, matendo mwenendo yao yajagiza.
Wasiri wasema hivi sioni na mtu Mungu mtakatifu apenda watakatifu. Tengeneza maisha yako ndugu, mbinguni kichafu akiendi. Paulo na Sila ngo binjira Tuwatira bamaze kuhagera ngo bahura n'umudamu giriyereko n'ugira kanisa rikagira abadamu biyereko. Ndakurahiri habe no muri ministeri ya Yesu abadamu babaye ba advanced nimugera muri muzamuri biganza sema hey hey. Abagabo twigeze guhunga ku rugamba gutya barangiza umuntu asubira ku murimo we. Petero yamamanuka aja kunshundura ariko abadamu Yesari baravuga ngo ko ya eya ikiba kibi. Reka nkubwire umuntu usuzugura abadamu dufite ubwenge bwo gutekereza neza. Nimusamure nimuvuga ngo haleluya haleluya haleluya. Abadamu ni elema kubwa sana, ibyo muzumve cyane. Ndazamutse mu ijambo abandi bose ndi bayishurirwa ariko Lidia agira ati arayishurirwa. Munda mukirize umubwire ngo tunga guhishurirwa. Tunga guhishurirwa muzahura uraho mzee wangu mchungaji. Karibu sana mzee. Baba yangu wa imani. Nakuheshima kabisa. Heshima ni zako mzee. Mwenera umatenga. Ijuru n'amatayo turahanga. Kwa kwima. Ni musamuri bikasagira komeza. Haleluya haleluya haleluya. Langa langa la 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 la. Hai prepare la forume newa. Lidia ngo yama bakwega ngo abinjiza mu wiwe. Naho Paulo umutima wiwe ko haravibura amasengesho. Bari babuze aho bataramira, bari babuze aho bakorera icyitwa igitaro. Umudamu yiyerekwa uzi gupasua inzira hatari inzira, utunze guhishurirwa. Ni muhishurirwa mu izina rya Yesu Kristo. N'abazaba bakomoka mu bahishurirwa mu izina rya Yesu Kristo. Kudahishirwa ni biragatsindwa. Nabwiye abana banje bose uzananirwa na pedagogy ntakananirwa n'imirimo y'amaboko. Giruki. Amen. Amen. Uragera ngo bose bashobora pedagogy se? Hoya yindi bishoboka. Bamwe n'abatayeri habe n'ukwano umutayeri hano abayeho neza. Ndabeshe. Ramutso mwicare mubwire ngo buri murimo uzana igisubizo. Usibye uburozi n'uwo guhombesha gusa. Uragatsindwa. Nubura pepa kusa. Ariko indi mirimo yose dukoresha ni muzamuri bikazagira komeza. Ni muvuga ngo haleluya haleluya haleluya. Barabakira barangije kubakira ngo pa ngo akora igitaramo ngo gakiza karamanuka kuri Lidia neza ngo arangize ngo numubatiza uraba. Bibiri ijambo ry'Imana rirambwira ngo igitaramo ndicahekera aho ngaho ngo cyama gikomeza ngo Lidia aba umutera nkungu ukomeye. Muze karibu sana. Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Baba Mungu tengeneza njia hii. Baba Mungu tengeneza njia ya. Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia ya. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia ya. Baba Mungu tengeneza njia. Sema hey. Inzira ya Paulo yari iki givuga butumwa. Ariko izo kurya byari biturutse kwande kwa Lidia. Ushobora kuvuga ubutumwa ariko support igatuka ku bana. Nta urangiza byose. Ushobora iki unagashobora iki. Twese tukakorera muri televiziyo y'ikorwa cy'Imana. Baba Mungu tengeneza njia ya. Baba Mungu tengeneza njia. Ya la 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 la. Kaya tengeneza njia ya. Baba Mungu tengeneza njia.
ijambo riri muri inde riri muri Pawulo ariko umutera nkunga ninde ni Lidiya woba Lidiya wo muri rusengero woba Lidiya w'umuryango atekisi labana ngangolo betata ariko kuri parole gutya Lidiya kama yishyara Pawulo agahaguruka kubarwaye Pawulo agahaguruka Lidiya kama avuga ngo jewe gusa ayi Baba Mungu tengeneza njia ya Baba Mungu tengeneza njia Baba tengeneza njia Baba Mungu tengeneza njia Yegutanga haleluya mvuge isura 17 mbabwira ibintu Pawulo yakoze nimba aramanuka kuri 20 inze gusohereza hariya mu mbohe nindangiza mbasengere nimara kubasengera uja mu kazi yamakajamo uja kuryama ryame tuzahure kandi mu kindi gitera ramutse uwo mwicaranye umubwire ngo hari igisubizo cyawe sama haleluya 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 barangishe usomye ngambo y'Imana ngo muri iyo sura ngo ahura n'umukobwa ya 16 ngo ari ufite abadayimoni reka nkubwire igisubizo cyawe ntushobora kukikemurira ariko haracyari ba Pawulo vuga ngo baracyariho ungali chombo ndanezerewe muzi ko nezerewe kandi neretswe hari umuntu neretswe ariko sivuga ibyiwe kuko nyine biri muri revuye kuganira nawe gusa ni muhese Imana icyubahiro haleluya 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 kima asa aile pro venigae la marie tisilales kinani mwausa niganga lwanga shaula wera afite abadayimoni bo gusakuza hari bamwe babucece twagiraga umusazi umwe iri karere yagazaje mu muhana wose yagera mu bijanda akaryamo yagera kwa Musa akarya yagera mu magaje akamafungura yagera mu bivumu akarya kuri Nyagisozi agafunga umusazi umwe yitwaga Jean Pierre wo mu bwoko bw'ababembe yavaga ikarere bari baramuroza abadayimoni bo kurya hari abandi badayimoni babaho gusaba gusakuza bakamabasakuriza abantu abo badayimoni nabo barahaba hari n'abandi muzamusenga ibimeme gusa bigasaba abagabo bazi guhudumia bakabaza Mungu ni nini habari gani katika mgonjwa huyu liza fer piski telecom ni nini Mungu tubure miasi ya mbinguni Imani kababwira ngo kwenye chemichemi walimwanga vitu fulani nende mufanye hivi na hivi mwamara gushika ikababwira ngo mukubite nkishika zitatu mwamukubita zitatu umutipa kamavuga vuga ngo hari ibindi bihaye bibohoka ubunyine nimukomere Imana amashimeshe cyane haleluya haleluya Baba Mungu tengeneza njia ya Baba Mungu tengeneza njia Baba ya tengeneza njia ya Baba Mungu tengeneza njia ya baba ya baba tengeneza Baba Mungu tengeneza urusaku gusa uzuma ko urutegera ni wumva urusaku rudafite impact na connection ijuru uzwa murusha hakiri kare Pawulo ngo atege yumva urusaku ruri muri uyu mwana w'umukobwa n'urwo abazimu ngo arahindukirana aravuga ngo yeko ya Eva ndabisenya kwa sababu mimi ni mulinzi ngo arangize ngo yama muhudumia ngo arangeje ko muhudumia amapepa barashakuje aravuze ngo uyu aba bantu bari mu imbaraga wenyine amapepo yamavuga ngo bari mu imbaraga y'Uwiteka Imana data isumba byose biba biramenyekana naho ngo hariho abantu bamufitiye inyungu reka nkubwire kora ibishawe ureke gukoresha abandi bantu ngo babe inyungu zijanye n'abadayimoni Retire mambo asitaki sila bolo na magambo Mungu numvishe uyu mugoroba hamanutse gahunda yo gukora amayitaje kandi ibi bintu nari navuze ngo simbikora ariko byagize uburemere sipi papa ilonda sawa warangize ngo amakuru aramenyekana ntiyazagura icyo uzakora cyose cyaba cyiza kizamenyekana nikiba kibi kizamenyekana haba ikintu cyitwa imibare 40 jours
iminsi 40 igeze cyaba cyiza kiramenyekana Yego. cyaba kibi kiramenyekana gusa amahirwe n'ukuntu guhanuriye umunsi kora ibyiza bimenyekane kora ibyiza bikorerwe publicity kora ibyiza bigira imbaraga kora ibyiza bizana umusaruro kora ibyiza bivuga utagihari kora ibyiza bivuga no ku bana bawe kora ibyiza bivuga no ku babucura kora ibyiza bivuga ku buzukuru kora ibyiza ibyiza gusa reka kanela senge hari umuntu turi kumaza muri kiganza Keno elongera. nimukomere Imana amashimeshi cyane Kane vailere mefo. sikise yawe tizagaragara utarajanwa hakomeye ngo uhakorere ibikomeye aka kitu ni katamusana ukuri kwa Mungu hisha bwene hinunu hikirikisomesa sikise yawe tizagaragara utajanwa hakomeye ngo uhakorere ibikomeye. Iyi ni kufura iruta ya ba Mercy niyo waza bayikubita ikamigenda no mu ipoto ti kabirinji iri jambo rimanutse n'ubutunzi kuri wewe ku muntu ufite amatwi yo kumva reka nditangire haleluya nimwese Imana icyubahiro haleluya Hallelujah, hallelujah. ikiza gifasha uwo muntu kugira ngo wageze ahakomeye ukora ibikomeye nukudacicikana ibikuri mu ijuru ryagushizeho uri umurinzi reka gucicikana iby'ijuru ryagushizeho uwo ni murinzi babwira amakuru y'ubuhamya bw'iminoti 2 amen Aimidiwe ba. zamu komera Imana amashi Hallelujah. ngiye kwambuka i Burundi nambukiye kuri sepase ya 3 jours kamwe ka 3 jours kakane bampa iminsi ngahe mara amezi 10 nangahe 12 nimumve cyabaye baba Mungu tengeneza njia we Baba Mungu tengeneza njia. data we konda sezerana n'abakristo mbabarira nasize itorero ryo mu rugo n'iryo nyoboye kora akazi vidura ibyo narisigaranye ibindi bisigaye mbijane hariya umuriro raseruka Imana ubwo buhamya nuko ndagiye ni Makamba nguwo ni Kayanza nguwo mu Rugombo cy'ibitoke nguwo mu nkambi yabaga yo mu Kishimeri 3 jours n'amezi 12 tumumva ko nabaye umusazi wuzuye ariko nimumve ndamanuka ijuru rirambwira ngo uje gusengera ku mupaka wa Kagitumba usengera n'igihugu cy'u Rwanda ngenda niyo kaka 3 jours kuri ruwa ngongera ku Barundi ugiye gasha nari maze kumenya Karundi gatoya ngaha imbere gatonyisha ndiko ndagaruka ngaha bandanya ngera no kuri ruha kuri frontiere ya bene datariya abanyarwanda bazakubaza ibibazo ariko data yabagiriye neza bazi gukora akazi tibagira mu ndege nke kandi nabo bazasuzugura habe nakana kuruhinja bazama bakabaza bite byawe nimumvaga mbabwira amakuru Imana niyo yagutumye neza nimuzamure nimuvuge ngo haleluya Hallelujah, hallelujah. nari ndarabivuga ibigende kuri system dio ntabwo ari bibi ni byise barambwira ngo uzana ibyangombwa ndabwira ngo ibyangombwa ni ko ntazi ibyangombwa baramaze urumukina niko mukongomani leta carte mbereka carte pour toi laissez passer ya 3 jours ni pendo na Biblia ndababwira ngo kama ni byangombwa joyi warumumbaza ya maseka asingiriza uwabo namubwira ngo ayo niyo makuru Imana yantumye mu gihugu cyane kujya kugisengera mvuye mu bibogobogo
none ga Imana yambwiye ngo uje gusengera igihugu cy'u Rwanda muteze imbere bama bavuga nabonye ngo hewe ngo mureka gende batambuka rese passe ya 3 jours amezi 18 na Imana igiye gutabara umukobwa witwa Joyce wo mu Mutara nimugere muke haleluya 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 yarageze ko mu myaka 40 kanibiri cyangwa ni 3 yarakuze no mu gahanga kiwe warakareba Joyce ukabona gahanga gatangiye kukugira kibindu bijanye n'utuntu nyine kutumuntu ukuze yeme nawe Imana igutabara uyu mugoroba wonone iba murikire mu izina rya Yesu Imana ibatabare itumye umurunzi hano ko turapasa ibintu navuze ngo nimba ushaka kubaka nawe Imana igirite igutabare mu izina rya Yesu reka dutange haleluya gira mvuge Joyce gatoya ngaruke kuri topic ni muheze Imana cyubahiro haleluya 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 kima ai prine vai longila nawe sinzi yugezemo ariko ndaguhanuriye umugoroba nimba uri umukobwa genda wubake ubu nyine mwizi tungure kandi uvuye ku butunzi bw'iki mukomere Imana amashimeshi cyane haleluya haleluya tengeneza mambo baba imani nini Lwanga tengeneza baba ma pasua vipambazi vitoke pasua katika jina saidia watoto wetu waolewe neno nini Lwanga shongilanda usana seba twashobora wose bato umuhungu we izi mbaraga agenda muri Amerika vuba ihute nimuvuge ngo agende mu izina rya Yesu nagende mu izina rya Yesu uzitambika imbere yiwe azapfe vuba mu izina rya Yesu azapfe vuba nimusamure dutange haleluya kumuherekeza haleluya 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 Joyce iminsi yo kuba wenyine irarangiye agiye kubona umugabo tukira aho ngaho ijuru ngo rya Maritabara hamamanuka umuhungu w'umukonyine w'inzobe w'umusatsi w'irende yamamubwira nta gahunda nishi mfite jewe naragukunze kandi zifite gutinda hano uzambera umugore nashitse kurukima ndahanuye umuntu wese ushaka kubaka Imana nibatungure mu izina rya Yesu mubake ikomera amashi abamaze kubaka sura barebaho haleluya nabandi ko muranga kuyakoma mufite babyara abantu batarubaka mukagira n'abasengeneza abantu mwarangiza ijuru ko rirakora ibitanga kudashurirwa n'igitanga reka tange haleluya za musahada 7 zitabare bashiki bacu nimuzamure ibikaza haleluya 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 sama rese passe ya 3 jours kuva mu bibago ifatira buvira naho Joyce agiye kugera gute agiye kubona umugabo aye nawe sinzi bikugoye uko ijuru ryatuzanye hano umve kubwira nimuzamura uke ukuzamuye ikiganza ariko Imana igutunga urutoke hari umuntu wakomera Imana amashimeje haleluya haleluya nigaze kubwiriza ibugande ikampara mu rusengero twarafunguye witwa Shelter wari bishop nubu niwe ni Ruhumuza niwe bishop wabasita batendere nanje nari vice wiwe muriro w'Imana navuze nabi se n'umusita w'umutendere kandi kwa rutambwe neza indani bandu tuvukana sari kibazo tengeneza mambo kima ngo turangize Imana iratubwira ngo dukore igiterane tugikora ahantu hitwa Ngoma mu ndara ugeze ahantu hitwa Ruweru kagenda Ngoma dukora igiterane Imana iratubwira ngo murashaka kubaka ikarisa atingiye kubaheza ibisubizo turagenda dukora igiterane kuva ku wa mbere
kugeza kuwa gatandatu baduha inka 18 nabonye imbaraga z'Imana ziba mu bintu bibiri kumva no kwizera. Amen. Amen. Sindasiga Paulo ndacamuriho ibi bizanywe n'ubuhamya kugira ngo dukomeze abantu bamwe hano bamaze gucika intege. Uyu mugoroba nawe Imana igusetse, Imana ikugirire neza, Imana ikwiyereke, Imana ikuzamure, Imana igucira inzira. Ndabiza aho ugeze sipasi nimba ari ni muri ambassade nibabura amahoro iriya baguhamagare vuba. Nushaka ugende utaguze imyenda nimugende mu izina rya Yesu, isi yose yuzuye. Haleluya, haleluya. Mugende ayo mufite sinima ke shaka muzagende, niba shaka guhamagara ufite sandali genda nayo ubjizeye uzagende banzureke se ngo turangize. Umudamu umwe yamasa aratubwira ngo mfite ikibazo none ubwo Imana yakoze ibitangaza nimusengere subizwe. Mfite abakobwa banje 6 bose ntibarashaka. Reba gabo bakobwa amazuba izuba ryo mu rututu. Hari umuntu uzubona ukavuga ngo se yaciye mu ruhe ruganda we rwo kurema. Hakaba n'umuntu ubona kavuga ati ko nyine mu mvugo z'abantu zina badafite muri service y'ijuru tukama tuvuga kwa kundi tuvuga. Ariko ngureba abantu kundu babuze igisubizo kandi ari beza kandi barize bose makerere babuze igisubizo. Twamadutara utwirikize gutya. Imana iratubwira ngo bashinze igiheko neza mu mujyi wa Kampala kugira ngo ntiyakagira umuhungu numwe uzoza ubarunguruka nazo zabageraho nibavugana yamagenda ase n'umuntu birukanye. Sinzi ikibazo ufite. Tujya gutanga haleluya 3 muhaguruke tuzitange dushigikira abantu bafite intambara z'ibibazo ntawumenya nawe utazi. Ni muhaguruke. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia ya. Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia ya. Baba Mungu tengeneza. Nimusambure bikaso cyane. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Barakarana hano twase. Reka kubigira mutegeka hari ibintu babisenyuka. Haleluya. Tuko katika huduma ya operation hapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Barakarana hepfo. N'abanyakenya batabarwe. Sima. N'abasudani batabarwe. Sangai. N'abahinde batabarwe. Ibintu biriduke mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Barakarana. Baba Mungu tengeneza njia ya. Baba Mungu tengeneza njia. Haleluya Baba tengeneza njia ya. Baba Mungu tengeneza. Samura yawe, sema ye. Sema ye. Sema haleluya. Haleluya. Sema Fatuwa muhagararanye umumbwire ngo icara akazi kari kwa matani. Icara. Haleluya. Haleluya. Andila lenge. Keno. Paulo muki mugobo munani mu nzu y'imbohe. Ndagarutse kwa Paulo narudi kwa Paulo. Ntiyaranga. Ya. Sinijyane navuze kurangara ko ari bibi. Umurinzi atagomba kugira gute kurwana indwara yo kurangara. Agatsendwa amata. Sindanga. Nyejana sinuranga. Ayo data we. Nimwicare abavyeyi bacu. Nimwicare gira mu ijambo ry'Imana. Itangaza kira baye. Iburuzo kutubonanye none. Gosubira kubonana kandi muri Amerika. Ukubamwe ko turasezerana. Ejo tuzakubitana ngo wa munsi twari kumwe nawe gutya. Ngo habwiriza ijambo rivuga ngo murize ngo asenyagura ibibazo. Ngo nari mpari wa munsi. Ngo mu bantu baje naje namasa. Ngo wapfuye kuva ahandi mama bampamagara. Nibabahamagare mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ngashikemo. Mfurero arinze neza. Yeyo yongoni barikiza ishuri kwa Paulo na Sila yako mukishweko barikizi mwivuga Mungu wa higulu nugera hakomeye
uzakora ibikomeye. Niba kujana hakomeye uzahakorera ibikomeye. Bana bashweka amaguru n'amaboko, bana babika yaho mwibanda batahuluke gira bagende yako batari barabagiriye. Habe n'abamaze iminsi baragatiye ibyabo kuva uyu munsi wane ndabisenye kubw'izina rya Yesu Kristo warenyije umuntu. Nirasindwe mu izina rya Yesu. Ikisomeza yo wakakola yaho mukishweko barikizi mwivuga Mungu wahi umuriro urase n'ukukimana. Ndabukiriza umuntu mubwire ngo akiri igisubizo cyawe Akiri igisubizo chukua jibu lako merci na lebanda Aile. ilariza ni masisha ni gamble elwa. rédaction de visa Aile. kasi kolome Shangua. banaliza la kota Penalibre ne iza na masite fo Hilarieri ne jishema. ngolole tasiba Mwanganda kairi shamba. nasifo Hinonime nango. kanizini baidasika Sinivaizeni pre. omesiti passe Kilambre ne rédaction visa. de visa Tanduwa kugira tandaiwa. abashitsi Kelonga. bazaba turutse hanze ya Amerika kandi bazaza bafite support ariko uwo bazazana nawe ntaco bazamubwira bazakivuga bageze hano andika birabaye ni nini ndani ya Osta Aile. na sinari daiza la Kivaride nini na ile. misika de kasi Sinambre ne visa. azabari mu mugabo n'umugore Aho. n'umwana wabo yandika bya ukuri kwa Mungu byebyo byabo jimizini mastika Aili. Pre. Vinganda. icyo bazakora ntimukavuga amagambo menshi muzahite mushima Imana mukora amasengesho y'imisi 3 yo gushima Imana muri ayo masengesho ndi Uwiteka nzababwira yandi magambo bikurikiranye no kundi torero bizagenda koko kunyaziyenyesha baba Mungu tengeye neza njia hii Baba Mungu tengeneza njia ye. tengeye neza njia hii Baba Mungu Habari! tengeneza njia ye. habari kutoka mbinguni Kila aize luanga shani gaila fo. Meta. mubagukomokamo umwe azaba umuyobozi muba ministre muri Kongo ubishandike izo habari uziyandike kandi muri shoge hazaba hari amahoro yo gukoraho gutya hazaba hari amahoro abazungu bazakoramo imishinga ikomeye mtoto wako atafanya kazi na hao wajama tena atakuwa na hekima za juu. Hizo ni habari za mbinguni. Heno na nino anganda. Beste Pima. kuko bari bageze hakomeye ntabwo ari imvugo zabo zihabakura ahubwo ikijuru ryabashizemo bahita bagishira ku mugaragaro gusabe nubwo nababwiye ngo bwira mugenzi wawe none iki ni igitangaza umumbwirire uzi kuri umukire mu bwami bw'Imana koresha ibyawe hakiri kare winjire mu bisubizo byawe ibsanje kibiza biceceka twagaza tuvi Kampala twigaza kwinjira mu ishuri jewe na Marehemu Kabuye na Reverend Gentille na Paulo Evangeliste Paulo na Bishop Karege twinjira mu ishuri kandi Imana ifasha abega umugabo witwa Kega wabega ni wagaturihira na rasyo byose twamatwiga ngo tuje ko gusingira ngicogereza kitangiye kukuza baratubwira ngo igitaramo n'ukuru kw'Imana ngo alarume kiramanuka ibujumbura twamatu yeme twatureka amashuri karataga ariko izanigaya je wari wabonye igisubizo ndarewa njya kubusa nama nikonera ibijumbura nzambitekereza kavuga ngo ibahatinti ariko Imana imuhumugisha abega Imana imuhumugisha no kuri kw'Imana sinakuvuze na wundi munsi abandi bazakuvuga turako abantu bagira inyenda muvano n'ibitekerezo byo hasi ndamunda mukibwira ngo reka ishari yarabikoze Niba reka ishari mu izina rya Yesu. Paulo Nasile Paulo mwanaume Paulo Nasile akasema hapa pasinzie mwanaume ni lazima mimi ni mlinzi nipasue vitu hapa sikia
Hii ni wakati ya kupasua vitu ambavyo vilikatala kupasuliwa. Kabisa. Hii ni wakati wa kupasua miamba ambayo imekataa kupasuliwa. Hii ni wakati wa kukokota baraka zako zikufikia pamoja na kizazi chako. Hii ni wakati ambayo haiko ya kusinzia. Ni wakati wa kuweka dondoza na salio yako kusudi Mungu aje kukuchekesha. Kuna mtu ananisikia, inue mikono yake. Chapia Mungu makofi. Haleluya, haleluya. Ngo barasenga. Bararirimba. Abadafitiye rekwa. Abandi ba prisonnier. Ngo bamakomeza kubumva gusa. Wowe chapa kazi. Baza bakomeza bavuga. Umunsi nahimbye indirimbo. Nari kumwe n'undi mugabo mwene wacu simuvuga izina. Yamubwira ngo ariko izindirimbo uza wiruguhimba. Baraho zizakugeza. Kubukwe bwa Pendeza. Umuhungu mwene nohereje $600. Yitwa Museveni wacu wabahiga. Gutya. $500. Pima! N'abafite bene wacu babahiga benshi cyane bakora n'indi mirimo. Data wo mwisho agira urusharo wabyaye Museveni magana amaze kumva indirimbo ivuga ngo witwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yako Ana. Ati indirimbo iranejeje ziba ziramanutse. Icyo ufite nicyo kizagutungisha. Numenya kugikora mu gihe cyawe. Aho uzatamba hakomeye uzahakurwa n'ikimana yagushizemo. Nimugera mutye. Nabasize cyangwa turi kumwe. Turi kumwe neza. Nimuzamuri bikaza. Haleluya! Haleluya, haleluya. Tatanalala! Hai! Hi-ha! Reka dusenye ibintu. Tupoma milima! Keilo nana nwanga. Iyo twashaka gukora ametaje muri Kongo. Hari indirimbo twagaza turimo. Tafuta yona baba ndani ya maji. Iyo tugaze kuri zo ndirimbo. Mama. Yashitse ku rukimo. Ndani ya maji. La la la. Tafuta yona baba ndani ya maji ya. Tafuta yona baba. Nutira tari hano. Ariko nyine wa Simiyoni. Imana izamwe kurama nabi bo bose n'umugabo. Akitaxkira. Nimusambure bikazagira komisi. Haleluya! Haleluya! Nimumve rero. Hari umuzamu. Bashiraho iki barababoha. Bongeraho iki hamagufuri. Ifunguzo zifite nde umuzamu. Tekereza ifunguzo z'umuzamu ni uzifite n'amagufuri ari ku miryango nabo bababoshe ariko nibashake bakubohe nibashake basakuze batarabohakana nibaraboha ibitekerezo umva umuriro umva ijambo n'ukuri kw'Imana n'ubutuzi ndimo ba nimureke gusinzira nimwongere mubyuke muri nibature iwacu ku rusengero tugira nibature wa gatatu ni nibature tugatanga n'amaturo n'ikorari zikaririmba kazibiri nabwiye abantu ngo sizarekana nibature kandi ningera Amerika ntibaho mu rusengero iwanje nzayikora n'abana banje nabaza bamaze gushakwa nyine n'abandi nibatayikora iwabo birabareba naje zaba ndi ko ngwana n'ibyanje buri viri zagira gute rizipfukamira mubwire ngo ibi birakureba birakureba urasinziriye shetani ndasinziriye kweli arangise mwizugi zonyine n'iminyururu nguribwirana hari ibintu bikuboshe hibiza bipfa kuvaho gusa hatabaye igitara nimba byakunaniye hamagara ba Bishop Christophe hamagara ba Revera Maisha kuko wotanga na kabido kamata ko fungura ibyo bintu kuko byarakunaniye bizakunaniye se akisera kurukima habe nayo maboko na watermelon wanano kwishuruza abandi biga gusuka mu mutwe we warananiwe kandi nduri kimuga warangiza ugatereka inzara zimaze kumera nkazazindi ku tori giceri umuntu kumwana ngo tori giceri akagwera ngo chukwa iyo hela kandi ariziwe numva ibintu abantu bagezeho kandi Imana yakugize muzima abandi batayafite kubura ngo Mana womba amaboko gutya nokora icyitwa ikinamba kazanoza n'imodoka kandi faranga zikinjira reka babwire hano ndabwo ari mu kajembwe ndabwo ari kumutanuka hano ni wabo wabandi nutagira mu mutwe ngukoresha ibikurimo bazagupanga amazina uzasaba 2 ntuzasaba 3 witwa Muco ariko ntuzongera kuba Muco kuko ibyo Lina na kupaza
za shetani kutamani wewe simama ongeza macho yako mbele watu wako mzonga mbele simama kiumbe jipange sawa sawa kambe kubitegereza turuzi uko musetse wari ufite ikibazo cya tension cyama gisohoka haleluya haleluya andas heira angela kina ibyo biraha ndawoga yundi kandi niwo gishabukiraho ntavuge ngo si umugabo ni gutuko no kuba yiwe byararangiye habe nabyo byo gukorera akazi amen amen rasohoka umurinzi washizweho n'abantu narabivuze wa Musa yarafite urwego ariho ariko kuba Paulo bari bafite dimension bariho reka nkubwire je ndi umukristo cyo ni kintu cyo kintu kikurimo reka kugisinzirana zamvuga mwashu cyane sinsakunda kuvuga abandi ariko wenda madame waje sumusenzi pi wanje nashatse ariko ashobora ibintu arabindusha nimugire muri gutekera abashitsi neza iwanje aza kubaza urumva uryi naje akambwira ngo leta pesa ziza ati zana manzi koramo kandi icyo agomba gukora yagomba kubura imbuto yagomba kubura inyama zokeje yagomba kubura n'amata ibyo bintu uko ari niba utazikorera umugabo wawe ugende wihaniye umugabo mazimisi mudaseka reka Imana ibasubize mu izina rya Yesu nimukomere Imana amashimeshi cyane nibasetse mu izina rya Yesu Mungu wachekeshe ibyo byazanywe n'Imana nimugere muri nari mvuze tereka icyaka biragira iyo ndi mwivuga butumwa akamba amagara umuruho wanisha azayama kubita igitwenge ugahiturangira ako kanya cyangwa tatagira aho azambwira ngo dutange icyacumi buri gihe dutange icyacumi buri gihe ibyo bintu uko ari arabindusha nanje cyo akimukondera ariko uzi gufata abashitsi nabi bawe arabo hafi yarangiza wazusigara uhamagara abantu ukabwira ati nta mwanya dufite naho ndugerega ngo nibindi naho barakwebye munda mukirizo mugere ngo uzubafata ute cyo kiratambutse Paulo ngo asohoke gutya wamuriza aravuga ngo none abantu basohoke Paulo aramubwira ngo reka kwica usijiwe wanaume wangali hapa na watu wa gereza wote wangali ndani mlinzi fungula vitu ambavyo vinafunga watu sababu wewe ni mlinzi ne va somatiki sina emariti sipe ni mwongera mashiku witeka Imana yo nayo witeka ati none ngire nahaga kiza kama kamanuka atekizwa nabawe kandi ubatizwa reka nkubwire haraho baguta naho hari igisubizo Joseph nimugera muri nimukomere Imana mashi konda tegura guhimba indirimbo hejuru ya Joseph ubu irimo konda himba konda igorora neza Joseph bene wabo bamwita amazina ariko ijuru rifite iryo ryamwise bene wabo baramugurisha ariko ndibagurisha ibyo Imana yamushizemo bene wabo bavuga amakuru y'ikinyoma ariko ijuru ryavuze amakuru y'impamo Bibiri irambwira ngo Joseph ngo arangije ngo agera kwa Potifari atangiye gukora umurimo
bamufata ku ngufu. Ayi ngeze mu mwanya kurangiza gira mbasengera. Bibiri irambwira ngo arangije gukora ico gikorwa. Ijoro ngo riratabara. Ibizaranje Joseph ni ibintu bitatu reka mbivuge. Icambere no kumenya icyo afite ko kiruta ibyo bene wabo bakoze. Icyakabiri nuko Joseph yarebye kure abona kuko imbere no hari igisubizo kuruta ibyo bahe bakora. Icyagatatu ngo arangize aravuga ngo icyo ngomba gukora ngomba kurinda ubuzima bwanje kugira ngo butangirika. Wari waburinda ureba kure ibi kurimo kure bikoresha ngo agere mu gitaramo muri preso y'amatarama akoramo operation iki kurimo nikigera ahantu gikenewe kizakora akazi. Nimba uri umunyamategeko kuri metere hano ushobora kuba udafite akazi hano ariko hari ahantu ugiye kugera ubumetere bwawe bugakora akazi. Ushobora kuba uri umudozi hano ndi baheba agaciro ariko nibaguta muri state ya Amerika uzabona abazungu uzabadodera hanyuma reka mbabwire Hello ayela sanega. Ngiye kubabwira iwacu mu bivumu bigeze kumbwira mu rusengero ngo mu rusengero barambwira ngo ntacu uzageraho. Kandi abakristo abari suribana bonye gusana kishuburiro gahindi muri Kadesi ndi mu Minembwe ntacu uzageraho mataye. Muri abo bavuze ko ntacu uzageraho sigaye ngira gutya naje kubafasha. Ubu mfite ishuri sinangaje abandi nafashe abantu bangirira neza nabandi bangirira neza ariko ubwoko bw'Abanyamurenge Imana izabaye kurama cyane. Jewe iwabo winga ni kure umunsi nafushije bampaye 12 tizapfa kuza gusa kintu kigifu. Umuntu ufite ibintu anafanya kazi umfe bakora ikindi gikorwa ariko Imana nimuheze Imana icubahiro nimukomere Imana amashi. Hallelujah, hallelujah. Iryo shuri nafunguye ni nasari na P1 na mama abwira abahungu n'abakobwa babiri bahungu babiri umwe ni wa Benjamin Magunga umuhungu wiwe aramba magara basta numvise ko afunga ishuri pera umwana akazi namubwira ngo ntiyandika na lettre naza atangira amagara ni muhungu w'abarundi ndabwira ngo nurosha gwino ukore tuza tujya twese abandi bakobwa babiri umwe n'umusizi undi n'umunyabyishi nimuze namwe mukore murayagaye ko ndavuga nububaze ni bande baya bahakora nibo nurangiza urahugurishaye nimukora imishinga bamwe bakora aha abandi bamanuka abandi bacuruza ibitenge abandi bikorere amashargeri abandi baje bubaka ibitaro turabakire ukuri kanisa twaryubaka mu mezi 5 twitonda ariko kubera kudashurirwa dukomeza gukubita inyundo nubu nibibazo nukuvuga ngo ubu nigisha abana b'imfubyi 21 jewe je nyine kabari kubera iki arundi mugabo nawe ari muri Amerika yarambwiye ngo ndashaka gukora ikintu kimwe umbwira ikintu ugomba gukora ndamubwira ati mfite abana 21 tubafatikanye kubarihira aza tanga $100 buri kwezi upfuye kutabona ibisubizo kubera ko utarayishurirwa naho Imana irahari kuba utarapfuye vaho ngaho uri umurinzi. Sinababwiye ko ntarangije secondaire sinababwiye nakitera kuri Imana sindi na D4 umuntu ukomeye nari ndarabivuga sindi D4 P ni muri secondaire nyine yandi yo hepfo namwe muzi gusa simbabwira ngo niri nahe ni muzamure. Hallelujah. Hari umuntu wafashijwe akomera Imana amashimeshi. Tusipojenga juu ya Yesu kazi zetu zitapungukiwa. Msingi bora ni Yesu. Juu ya Yesu. Inua macho tazama ana sasa tu usizihofue
gusa ngo ni muri Bibiliya naho niho nigiye niho diplome yaje iyo yo narayize ndayifite abasi ibintu ukora kandi uri umuntu utari mu gihugu cyanyu wobaho mu gihugu cyanyu kamutekano nangwe ambaye mu gihugu kubunyine nje umaze kubaka ibitaro ndi mu gihugu cy'abandi noba ngo mu bivumu bunyine umutekano kaba ariko nuko inumaze longela nganda mwanga enonga Imana idusubize mu gihugu cyacu vuba kugira ngo dukore ibintu bikomeye komera Imana amashimeshi cyane mana we ubikore Yesu iwabandi ni iwabandi mutegere n'uwo muziki utangire kubwira Imana ngo iki cyifuzo canje shimega elanda ushimwe Mana wabambiwe igorigota ushimwe Mana we wabambiwe igorigota tena nimene vise ewango ushimwe Mana betatanda wabambiwe igorigota ushimwe Mana we kenona ilongilanda enongila evase wabambiwe ushimwe Mana ibikomeye bizagukura hakomeye bizarota bakomeye icyakuye Joseph hakomeye nuko byaba ngombwa kuko Farawo agomba kurota hariho ba Farawo bagiye kurota kugira ngo ibikomeye bikurimo bibone service ukoreramo menya kwitwara neza kwitwa impunzi si ikibazo ahubwo ikibazo nuko utagira icyo ukora dusubire amagambo y'Imana Paulo arimo bwiriza ngo yari amaze iminsi 7 Bibiliya irambwira ngo hari umudiyakoni abantu benshi baravuga ngo yari umunebwe ntabwo yari umunebwe utuku yari umudiyakoni special kandi w'igihugu muhango ukomeye cyane 7 jours ntawe utoruha aha yakora akazi utuko ngo arangize ibitotsi biramurembya ahita henanguka ava hejuru abantu batanga itangazo baravuga ngo yapfuye Paulo nk'umurinzi aravuga ngo hapa sinziye muto ngo aramanuka aravuga ngo uyu munsi ndaguhobera sha tekereza guhobera intumbi abandi basigaye mu gitaramo ko baravuga ngo yapfuye naho muri Paulo aravuga ngo hauja kufa bado shatse gutangira itangazo uyu munsi wa none ibyo abandi bavuga ko bidashoboka muri wewe utangire kuvuga kuko bishoboka nimba waratangiye umushinga ukumva kuko utahaye ugenda neza abandi bakakubwira ngo bivemo reka babivemo ariko iyereka ufite nturivemo umunsi natangiye guhimba indirimbo abantu barambwe ngo ndacu uzageraho ariko ubu nyine ndimo kubafasha nimaile forum enwangashana ye kubasengera ndarangije beve ndarangije kandi turasezeranye cyumweru tuzaba turi muri weekend natangira kuwa gatanu kumushumba Rutebuka n'ijuru n'amatayi kuwa kabiri kwa mushumba Joseph sinza amatore niyo mpamvu navuze amazina yabo ko ni iry'Imana irindi yinga kwa mushumba zanu basiza mvuga mu izina ryiwe erari hano jo nitwari twicaranye n'uwo mu sinza mvuga mu izina ndamubaca nimugere muke nimukomere Imana amashimeshi cyane haleluya ndamubaha mzee wiwe ni wadutoje ubutuma twese ndamubaha kuganda n'abatumiye hari izindi topic zizaba ziri hariya nazo Imana izakomeza kubagirira neza reka vuga aya magambo gira ndangiza
Pawulo batangaje ko apfuye, warangiza arababwira ngo musifanye gasi. Uwo muvuga ko yapfuye ubuzima bwiwe buracyamurimo. Hari bipfuye kuva uyu munsi wa none. Ndatangaje ndavuze ngo nimba hari ibintu byawe bitagenda neza, nimba hari ibintu bagatiye, nimba hari ibintu bafunze kubw'ijuru n'amatayo, turahangaha ndategetse kubw'ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, nibikemuke. Uve hano iki cyumweru ubone ibisubizo byawe. Uyu munsi wakire za message nziza, ibyari za message mbi zose zihagarare mu izina rya Yesu. Nimwakire ijambo ry'Imana. amen.